Gili Thinghnai chane lo thlir rin tu te chibai ule hana chungchang hi tun tum chu han soi ila hana a hian a bik takin hapuina hi tora hreomin ana theile maya pile potes pon anat zia soinan ke puipo na ti in a room an lo ti thin ani tin hemi hange thianin tho hange thi thotiwi tu ni boka hana thlen tu ani pokani ka tin a invenna le poimo te han soi masa ila hemi zuk le muam ti lo apoimo a heba ka choi khama hano ji apoimo boka tuisik in tam apoimo a chuan thil thum ei zowa hemi uluk taka le fai taka kampe thuaji tur ani tin hana damdawi hi hemi damdawi dora le tur atama hemi aceclofenac te paracetamol ibuprofen te aspirin te tiang te hi le mai thein oma na chok na hnoi chi a gel te po om bok ani na chok na hi tangkai view ma sela side effect anga a pum tan te a thalawa tin thin te po a khoi theya wangin hemi tiang dora na chok na ni lo in lamba kan lo ti thei na chok na poimo tak le tangkai tak tak te kan soi don bok ani hemi ha anat viawa hemi biang te awung ani chuanin hemi natna hrik infection awmani theya hemi hrok le abul hnaya te po a trai dar theya hetiangai chuanin antibiotics te an hmang thin ani in lama lo enkawl dan tlem an tar lang ila hetia in lama kan enkawl hianin hunrem changa dental surgeon te po pana poimo ti kha thengil lo ila ama sabera chuanin tuilum chi alin hemi ka chung te hi thua thinila he poimo khop maya he ba ka yanin dental floss anti mai mangin hemi dim te in hakar vel te po hakar vela ka thil ei tang te tiang ti fai te po ya poimo a hemi kan biang le bek awung ani chuan hemi vur ade tha a ice pack mangin biang te po de pila tha a in kan ha na chuan an lampang entinan velampang ani chuanin hemi kan kut zung pui velampang le hemi kut zung chal in kara hianin vurin minute sadi tanga minute somvel hi dep ila athan ti a hei hianin hemi thuak kha na hriat tir tu hemi na signal pain signal pe tu kha ati top ve thein ti ni chuanin longpar hriak noi hianin hemi hana ti zia om theya longpar hriak kan nei lo chuanin hemi longpar hi ti soma ti diaka analaya abel mai thei bokani hin purun war hi ti soma analaya bel te po thave poka hydrogen peroxide hi tuinen poldala hemi kachung thona te ponna man thei bokanga heng purun war ti som le longpar hriak emo hydrogen peroxide tuinen pol dale mo te hi yan na chutinga chhawak lo mai thei amai ro chu heng te hianin na hrik dole theina antiseptic properties aneya ka tangkai em bokani tin plantego major anti a hi mizo tonga kelba an kan ti hinya hei hi hanatan hian thakop maya hana mai ba ka bengna tan ten hemi han hi puar te nar thi te le ton silvung tan te hian athatel boka hemi plantego major kan ti mai kelba an hi anna hi silfaya tina thial thei thial mai thei boka hei ba ka chum ila khamia chum tui kha ka chung thona ta pona man mai theya hei ba ka plantego major hi atin char ha omai hi nu chuan online na atanga cha thenga hei te hi nge hanala ya te khan no ila hana chok nan atha khop atha a hei ba ka kol theina hi atha boka kol theina poi du chuan in silfa in athial mai theya nilopon chitlem nen chumila khami atui kha ka chung thuanan mangila athaboka hei ba ka hanata na thale chu an ka sa hi ni a hei hi po hi athial mai theya tin achum tui hi ka chung thuanan a man theya an ka sa po hi hemi hana ba ka hianin ka chung pan te tonsil na te
le hemi hani puar tan te po hianin athatel boka an ka sa hi a scientific name chu asimela olerasi anti a hebaka spilanthes asimela anti boka spilanthes asimela ti hianin hemi I extract atin char hi online a cha the boka hei hi anala khana hnoi theya ka chung thuanan aman the boka ni ole khang kha hana chungchang le hemi zodam doi hmanga hana enkawlna kan soi thei tlem chu ni te se